twongeye kugaruka ku kibuga cy'imirwano. Ubu noneho tubagezaho inkuru y'uko hari umunyarwanda ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Swedi Murekezi, wafashwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya mu mujyi wa Kherson uri mu majyepfo ya Ukraine. Murekezi w'imyaka 35 yafashwe mu kwezi gushize nyuma y'imyaka 2 yaramaze aba muri Ukraine nk'uko abo mu muryango we barimo murumuna we Sele Murekezi babitangaza. Nyuma y'igihe bataza amakuru ye, Sele yabwiye The Guardian ko Murekezi yabahamagaye tariki 7 Nyakanga uyu mwaka ababwira ko afungiye mu gace ka Donetsk kamaze iminsi kiyomoye kuri Ukraine nka Repubulika yigenga gashyigikiwe n'Uburusiya. N'umwe mu banyamerika 3 bafungiwe muri ako gace barimo uwitwa Alexander Druke na Tai Ngok-hun bafashwe n'ingabo z'Uburusiya mu kwezi gushize. Mu gihe Druke na Hun bafashwe bari mu mirwano ku ruhande rwa Ukraine, Murekezi we, umuryango n'inshuti ze bavuga ko atafashe abarwana kuko yageze muri Ukraine mu 2020. Murekezi ngo yabwiye murumuna we ko ashinjwa kuba yaragize uruhare mu myigaragambyo ishyigikiye Ukraine, ibintu we ahakana yivuye inyuma. Sele Murekezi yagize ati bari kumwifashisha mu icengezamatwara ryabo. Umujyi wa Kherson wafashwe tariki 2 Werurwe uyu mwaka nyuma y'iminsi Uburusiya butangije intambara muri Ukraine. Uwo mujyi ukimara gufatwa habaye imyigaragambyo itandukanye n'abatishimiye kujya mu maboko y'Uburusiya, gusa yaje guhosha nyuma y'uko ubutegetsi bw'uwo mujyi bushyizwe mu maboko y'igisirikare gishyigikiye Uburusiya. Leta ya Amerika yemeje ko ifite amakuru y'ifungwa rya Murekezi, gusa yirinda gutangaza byinshi. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.